Sürüp faydalanamazdı. Yüzünü ay vuramaz.
Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Ama ba'd. Din mübinde muhterem aziz kardeşlerim, bik hürmetli Marat Şakircan oğlu, Rüstem Nurgali oğlu, Ildar Nurullah oğlu, elbette Евгений Vladimir oğlu, İrada Hanım, barınızda da İslam selamı bilen selamlayayım. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu diye. Раис Республики Татарстан Рустам Нургалиевич, мы в 20-й раз уже проводим шатер Рамадана на этом месте. На месте, где рядом Поклонная гора, где стоит наша мемориальная мечеть. يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون